Welcome back loite ho bloodhound thusim in a pat ngalo hi ta zi chun tuni le season 2 a hin pat kit deu hi season 1 thusim chu ngai lo lai wa hele comment mas pen link ka hin peding hin ana ngai mas in thusim sau ta hong chi kit ding a hi zi chun e hon jong seitam talovin thusim a leng lut taw hi dei season 2 hong ki pat kit pharin gun pole wujin jong fitness lang sang hi na satai na bol thone alel sa thona chun jingka mata ta thozi thlonin exercise ho hi a bol chi thlonin hi boxing training zong hina satain ana bol ki thlonin gunpu a coach sa he wujin ana pangai tai ina het jing deu hin wujin he akum langa kum thum ta banga upa hi sunteng chule anu dukan hina pangji thlonin ama hi delivery boy a pangji thlona hi gunpu a chi na langa chun mi hin ana he so jingtan aza ji tle jingwin lim tempo akila pi jiwin hi world middleweight boxing champion hi anum ki de kidel piri pa hi amin adik in a ko jiwin ama he gamdanga kon he gunpu zong awet atewa hi le akito che chengin adik hi tong ki hen pa la thon ding hi akimuto sa tawin adik in zong gunpu koma jingteng lawang na mai thop la ka su ding hi atipe gunpu wang hi discipline nei ta hin minun nem ta hi aman zong adik chu chibai ga aboding atile adik in gunpu chu hin penge wuzin zong lung hang fal singin adik chu ki del pi jeng ding atileo atu tang ta ve azing ni kho chu ne hi tan tournament ve ding hin gunda boss pu hi hung tai ama hi chiflimin bek jong in a ko jiwin a hin la ai hon rina I ko diu hi azi chu ama hi rina bo in a her win amel hoi zong achul de hi lain adung la sangkit ata salanal ki del la thim kidin bloodhound season 2 hi ama si a himin che le jing hi bodyguard ni hen ki puin khat pamin hi li hi ama sum kol veina langsang a business langsang ve ching pa hi chuting la bodyguard khat pa yun hi dung sang hen hun zingin ama wang hi ki del thim ta hi adik le gun puzong ki del thonding hi tan mi pi zong aw sing ta ve gun punu zong ave ding in hungin ama hin chapa hi ha support le zingin hi gun puteni zong ki del thon tan ama salanga wang chun adik hi gum hle zinge gun puni to bang asu zong le gunpu zo chu asulu ji tai ahung hai lung kirin a bol kit wanga chun adik chu a khoi khaman hi be zinge adik hi kangwal zinga he hita chun round khat ana ki chai tai wuzinin zong gunpu chu til hang tan ki cha hi ben hi chelaya hi hat pen hi ki herin tuwang technique in a sim thum na pa chu mang chata na ti pe amani hin training ana bol thona practice ana bol thon ji a chu technique tam ta hi ana ki sim thlona hi technique thum na pa chu ipi hi tam I ti le mai khot I thi le thi mai lang chu bol chop yeng ding ti na hi bel honging ta na mani zong ki pat tha ki thlone gun pun zong wang mai lang bo chu tu pe tan gun pu chu khan wal zin adik zong pang saman tapon amit khu ta chu asu pe tai isan hung long do tan ga khet bedding ati le bel honging ki ta na hi gun pu chu ki tang chot jinge mi dang hilawang asu man tho tho ding hi mi ki tup ta discipline nei ta hi chu ki hezingin mi pin zong aki pa pi le jinge chuting la ki del pi pa adik in song adat mo sing tai wuzinin zong gunpu chu hil kidin tuwang na veilang khudin amit na lang khu su pe le chun I hat pai ding hi tai in so pai in ati pe gunpu wang anom kit ta poi wuzin ko ma chun ka su na ngai khu ka su le amit khu hu tel len ding hin aki khui ngai ding he hi chi sang chun tricks number 1 zo mang cha tang ka te ati pe khatlanga adik zong chu a coach pu na hilin namit na lang chu phati chan block zingin hi chilang bo chu atup ding hi ati pe technique number 1 an ti hlon chu ipi hi ki tam gunpu na hin mang che masanga an man ji pa chu a hin gunpu zong ki pel de do chun kang chalena che adik chu na muman ta poi amit khalang a het ding a hi sen ka block le aveilang khura ana ta chu asu pe le adik ki zil lutai a thodo lo pha chun gunpu zo hi ana hat zo tai gunpu zong adik ko mina chin ana lo ve na ma ka ti pe amit khatlang chu su pe le man thei so lo ding hitan hitanum lo je chun gunpu koma aki pa hle nang hi boxer phata na hi pat jania ka thu sei chu gyal se hi na ti pen chibai aki bo pi tai ama ho zong tha nom hle zengin anun zong ne thei tui ta hi a hon pi ta na hi in a tlun pharwin zong wuzin he champion la pa chu bang sing tai akong hin champion bel chu aki su to tan a hla ta poi gunpun zong alo hlin ni kho ana su mil thei lo khat choi pu chu hi aman zong wuzin koma bel hi choi hitin choi pu hlana I che ding hamate
vuzinin zong ching chu asaval singin nang zo hi ka upa na bang jingzi ati pe gunpu ko ma chun nang chunga hi ki pa thu na sata ka sei nom he aji chu lon la dinga khatwe ina chi a sumei pe gudwa nangin hungin chi ta hi teni na ti lo hele tua zong hi khat pa ding in na tongin katin mi ka vo ding mi ka tha ding sum kala na lai ding he nangzi abo ke zong tua hi ki pa ta kum the he na kot sa ka pan he ka to kha le zinge ati pe gunpun zong adon budin hita chun sei kho hin ke zong hin nangzi abo hi chan ka pha the hi nang hi le chun hing zong hing tapong ka te ati pe a inova chun masanga loi pau chairman pu cho honge ama hi amin min biom hin minin kovute minin zong gunpunu ding cho phone hoi ta khat a hin cho pe zuman tam ta zong hi hin join vuzin te ni chu to adon khom ta ven hi building len ta asa thu zong chu a sei pin chapang ho hospital ding free a zen theina ding choi pumin alo sa diu pa zong chu ana sim pan hi ta na sei pe ki pa ta chun adon khom vin ani khom vin u cha bangjing na lai hi ve gunpun ana ki del pi pa adik chu ipi ana changai tam ka ve we the ama hi rin te hon ki del pi dinga ana po do hi tai adik in jong kamit kom ka ki su kha ana mu lo ham jingte la ki del thai lo ham ati pe yunin wang jingte nga hi le interest na sa achai man loading hi ate azi chui adik hin hi cholwai sum tam ta ana bar hi akidel na ding mun chu ga hlung tawin hi chalai cho IKFC akiti koima cha het salwa underground wa thi be cha kidel chi a hi ve a hat mo chu thi pai pai jing ji hi muna chu avi azong de loading online na bo so bolo hi koima cha na het phalo wanga chu IKFC member cho 40 million lang ano mai tai a wedding zo sen suma hin to jiu hin gunda boss puren hin business to banga anani hi kidel anasara thi san them hung do theina ding chun adit ko mana khuda thi su ton ati pe adit in wang hi to bang hi dan hi lo chulem ati pen thi ki su to nom poi yunin na sei pen na chanum na ka heru hi na bat iti te na sa chai ding ham ati phanin adik in zong thi chu ki su to tai kidel na ring sung chu azon lut ta na hi le akidel pi ding pa hi aunge koidang na hi pon rain chu hi adik in zong rain amu phar chun anui sa tai nang na hi ding lang ki hele sum tam ta ka kila be ding hi nang wang hi khat via na hlu ta lo ding ham ati pe ren hi mina samomong ki char dan he ana het lo lai hi ong ki del pan hlon ta na hi le adikin a khoi man hi be zinge renin zong adik amit ki su kha na mon chu a khet pe non jing ta na hi le thisan hung long jing ta na hi athang tom wala eng simong hamwang a khepon adik hu chu tu in ada bulang chu tanglo hilin asu pe zingin a hi le agu chip jing tai chutima chun khatlang khut zong chu a he bo pe git ta na hi adikla khwelovin akile hlutan renin camera chu off a bol se adik chu amai hi a hian jing na lai na hi thi to bang a hi sing tan ada hla phar chun a hai na wang hi na lai hi IKFC langa mo po na nei pa li chun sai in kama na nei kit ji hi hitami ki su kha ting le athin alung ho akidni ho hi an ki zo kit ji hi doctor ngol khat zong hi aneu hin ama zong chu check a bol sa tawin a hi le a hai na wang na lai sai in kama anei duty he ji chun yunong hung tan adik lol chu hunga tai min sum hi sap jing ta chu li te ho zong lung hang hle zinge yunin zong a sei pe in hi tein business bol hi bewin nang ho ji a hi ki o the hi ati pe hi chinu hi hello mai theu tan season 1 gun pute ho to na ki thowa kim yong phone hack ana bol nu hacker nu chu hi te yong hi thading ana tiu hin gari lin ta ana tawa hi le ana thilwa hi ta hi akeng ho chat theilowa den hi tai gun pule wuzin in zong sopi banga gyal jinghlon hin te yong koma ki phalam hi be singin nei ngai cha ti ti la nei hin ko jingwin keini e ki thopi ho zo se chu in ko banga ka gyal jing hin nang zong ka ki thopi thei chana ka ki thopi jinghlon ding hi ati pe IKFC a chu mi min chi ho mina sa ho ki del pi chana cho member ho zong a thanom ding sum zong ha mu duty na hi chi ji chu next a ki del pi ding renin zong gunpu hi atup hi tai gunpu ki del pi aga tim ding chun yun hi to ana chi hlon tai anu ko ma chun gunpu loi ho ka hi ati pharin gunpu non zong ana lut sa ta na hi chom khat zo pharin gunpu te ni zong lut hlon tan midang anom chu adat mo hlone gunpu zong koi na hi hlon hamati le renin IKFC nei pa ka hi
IKFC liga khun hung pangin ati pe vuzin tenin jong ka he khlon poi IKFC na tiu chu a sa them na zo ziu ham ati pen adaye rin jong lung hang de chet jing tan gun pu koma tu chunga na ha na chu izan na muam 200 million won kallamu ponatin kei hoki del nan hung pana hila khatveina ki del lele azong 10 billion won na muding hi ati pe advance ading azong chon 1 billion won hi a hin choi pi hloni na hi gunpu teni zong athi be be ing hlon tan seiwa ding he hlon poi renin zong hita chuna gu di hlon lova hela khatve ki dela 15 billion won pinang kate ati pe gunpu ko ma chun boxing ki cmg na hi in na ki su khil kha thena hela na hin khotlum ke ya el baya nom the hi chi chun IKFC a khatve hung ki delin lang na hin khotlum ke ya sumna ne ading na kilo the hi na nu zong lung kham lova na wa jeng the hi ati pe anu hlai peitan gunpu ko ma sum chu ima chading a hi poi sum phalo ila a hela adabola ki saji a hi gunpuloi ka hi ati je abo chu ina ka kolu re hi ati pe la ren hunglung hang ta numei aka pidingan hung pau ham a hinte vuzinin zong bek chu se hlapin akana kanin pot do thon ta na ti tai ren zong ki pat do jing ning ati la yunin a hin tu ki din hi chi pha chun renin dialog khat a kher khume ka sei se hi ka bol jing a hi anaki gu pha in ati pen ada thlon tai amanin zong IKFC chu achung thu holding ati hlon ta ni cha hol theiring chu masanga anuman ji hlon pa ameng bo chu hi ameng zong chu hol cha hlon ta na hi le ama zong hin a hol do but poi rinte ho hin hung su boi ki te te diu hi a helone vuzinin zong gun pu ko ma chun ole i u te ho hi sa ngap ding ham ate a u te atiu chu chairman pu police pu hin mun te ho chu sei hlon na hi gun pun wang tu chung himidang su kho da tha te ei ni changin i bol thei chan chan he bol ta di hi te ati tan hi gun pute ni chuna tu sei ungai lo ji chun ren te hoi thang tom hle jing ve anu hi mat pe ding ati tawen hi gun pute ho ana suboi thei ding chu midang anom pon season 1 gun da ho chu hi alim hi a hin lado tan li in zong avet se hi chi ho hi zela ko na ila do le blood hana man the hi ei ho lang dinga chu pangsa hi ve aji chu gun pu he a tha nom che diu hi ati pe renin zong lim ho chu ve ve in bom chu la do ding hi a hin ti tai ha sata mina sapu in bom zela na khum wa chu ama hon a hin la do kitwa hi le i pi hung chang ding hi tam hung khula ala jing ding hi tai in bom zong hiong ki vet sa tan zel in sunga zong chun bang ho chu asu jing in hi ama hin gun pu phula ding bo chu ati hi tan te le kha khat hi zela chun a hin le lut win in bom in zong ka vet le lo chang khar hi ano me le kha thoda chun jing kon ta khat ting le zela ko nan hung zam nom le ananian akisune ain kom lawa chun pasal group ba hung wa le zong le gun punu hi ki chajeng tai hi chi ji chun gun pu le wuzin in zong CCTV camera hai afit tawin hi gun pun ana ki del pi pa adik zong cho ana hol mo hi tai gun pute ho wang chun rainbow hi aging mo tawin ama ho khut nung hi te te in te ati pe zan ani hitan gun punu chu hung mat ding atiu hi tai gun da holanga zong hi computer khoi thim ta khat hacker khat uma hi ama hi sam thowin kovute a sam tholet lut zengin thiba thip jing hi gun pute na chu direct a lut thailo a hi win sam thowin zong ep ga lo hi tam gun pute na cc camera ani ki koi ho zo siong chu a hek gam tai hi chi go chu hi pon a kot kha get ho zo siong chu automatic a ki su to a hi je chun a hek tan a hong gam ta na hi gun pute hola nom ta na i mowa ki ba thal se bol lai ta chu hi mi phalo ho zong lu tawin gun punu chu thip be chana mu ho at kan pe win a hin pu do ta ve a polem lom je wa chun gun pu zong tho tai wuzin zong tho do ki ta na ma ho zong ki del ki ta ve gun da ho hin a sa hle zengin boxing go hi ta pon martial art zong ama no he nu chu in noi langa na put phei ta je chun gun pu in zong wuzin ko ma a chung lang chu nangin hin bol chai na ti ama zong glass a boke in anu na lang chu ana khel tan ta na hi ana sa hle jing win hong ki delu chu mi phalo ho khut gu zong chu ta hle jing e bang ho zong chu khel le jing he tai wuzin zong wang thang tomin kap kha chu akila tan mi phalo ho vo na chu na mangi bu zong chu zo lo diu pharin tezer hi amat sa ta ve gun pun zong a khian hlena pangki tho tho ve ani veina tezer amat sa phar wang chun gun pu ki le hlutai wuzin zong chu hat ket jing na lai mi phalo hola amai ana othisan dim jing tan ama ho zong ki chata ve azolo momong diu a khiat pharwin gun punu chu a hlawin ama ho zong a pot do ta ve
gari dang khara hi yun le li te ho sam tho te ho chun anangau hi mi phalo ho chung na ding phara hung ta lo ji wa chun boina to hi heta ve gun pun jong mi phalo ho gari chu akyang palwa del fangin adel phapoi yun ti hon jong ami hin pui ho ji amat do eng theu a khiat pharwin khat holoi hung na gari chu gala konin ang ka hal ko tai azinga chun police ho jong tawin gun pute en chu hung khol ta ve gun pun jong asepin CCTV camera jong ka koi chulam check win ati pe ama hon check ga bolwa hela abon cha chun blank hi so jing ta na hi detective pun jong mina gin mowa matile kun putenin jong rente ho thu chu ase pe IKFC aki deldinga ai hung te movin kanop lozi a chu hi ta ha bolo hinte ati pe thu mai mai a hi ta lozi chun detective pun jong gun pute ho koma hi chin hi chom khat da thata di jing win ati pe a in hele le jing jong chu a khop jing oyong hi tantin amanin jong agot lo sa sain anu hi mundang apui do go thon tai anu ko machun hi chela in isim phatkit ka he teyong ko ma diu hinte atin anapui do thon tai teyong te en lang hi an zon tawin anung lang va hin yun le sam thovin jong gu thimin azui jing thon na la ye zel sung hiung ki vet sa gi tan time an te pu chu ling tai in bom jong azam do nom ji chun lo a ki ko cho ane ta na hi a pet pet chun a hailel ta na ki le lu jengin a chil phu no ong leng to jing tai agana gan chun in bom jong chu hospital ading in an tol ta ve lampi ka chun driver ko ma to pa cho mi phalo holang ana hi aman chong driver pule anunga to pa chu a khian lutan in bom chu na zampi tai khalanga gun pute ho jong teyong te en hi na thung ta ve teyong in jong ana welcome in I ma cha boy hi win nom ta hi chalai nom thei wi ati pe gun pule wuzin in jong IKFC thu chu a sei pi thon le teyong in jong a hol pan tai hi ta chu internet na mo hol jing the hi lo phar sun dark web ki ti hin a lut ta na hi aman jong IKFC chu a hola hi le a hin mu do tai a vet over hi le IKFC unboxing ana ki delova mail se ta ta na ki that to jing ho video chu amu do ta we ne hi next a ki chem ding le amun ho chu ga vet ki ding a ti lew credit card hi ana nga ye member hi na dinga he login masat nga ya hi chilai chu credit card po po song man the hi boy aji cho hek pi pai jing diu hi in bom an sam piu jong chu rin te hom na lang hen a pui lung ta ve hi chi pha chun injection ga kap lew in bom chu hung hing do ki tai ama jong lung gim hle sing in hoilai pe na I ki pui hi ta ma ti jenge li in jong ke ho to na I to khom tiu sia ka hu do na hi a thi pe in bom chu lung hlai hi be jing in hi le li in jong hi cha ko na zam do ding ti le ha san te aji chu kilometer som lang ke nga na hlai nga ya hi cha na hlai ya hi le police 1 minute som kan hung mar ki diu hi tai ati pe in bom in jong anui satan hi ti chu hi le kara ka zam ta hi ding hamatin gari ki nga ngalang chu azon phejing ta na hi le li aloi chapang hoin ananang pe ve in bom jong wang shotgun ki choi abang sing tan ama sanga ding ding chu khat ve khet hin a khian ngoi top top jenge gari kom chu thun phar sun rin hung do tai rin to hung ki del ki chu in bom wang pangman tapoi in bom chu khian ngoi top jengin kilanga na panding ham ati pe in bom in jong a hin nui sat kidin ui su ne tang a hin ti rin thang tom pe se jing khat ve a khiat la a hlu den tai gun pute hon jong IKFC membership ala na diwa chu credit card an nga ya hin hi china dinga chun vujin jong he asar pau mun komena che a boina thon jo se a thil to ho jo se chu vujin in jong an sei pe tai munin jong credit card ki manglui mul card ati win hi chi chu an pe tai tu chung a boina thuna hi koima cha ko lo ding ati wa hele munin a het phar chun ipiding ana thi be jing thlon ham ki phat na lam ding I ma cha om poi sepai I hevin sepai khat etek a bol wa hele sepai pumpi jong etek a bol ti naw he mi khat sanga mi ni a phachom join mi ni sanga mi thum phachom zo hi athi pe I to bang thu an hi jing thei cho vujin jong chu mi khat ben a hin zui tli ding cho ging mo hi chi je chun vujin koma nagari hu tolin langa ki velin lang khat ve hung ki din koi na hin zuyam hin ve engkate ati pe ati bang chun vujin jong chu ga ki vel ta na hi le yun le sam thovin anung nung gari a zui hli cho a hin mudo ta ve gari chu king asa delovin vujin in jong atol phei pe munin jong ki thopi ding chun a zui hli pe tan mun khara he a hin nung zui ho cho bol cha ding ati hlon he hi chan ke vujin an zui yeng theu cho
te yong te ana ki hlo lut ho zong chu mi phalo ho chun ana vet hli zingu a hi ti chu vuzin in gel do tai amang zong gun pu chu agana ganin kola bolin te yong le he no chu agana ganin hin pui do tan hi chilai in chu mi phalo hon a he ta ve ati pe gun pu zong lung jing khle jing tan hi chi pe ra ki thopi thei wa chu aloi pau chairman pu min chu a hi gun pu zong kola bola hi le chairman pu chu num pun assistant pu na hin la e aboi na ho zo se chu gun pu zong a sei pe jing tan assistant pu zong hi ti chu a hi le ke ho company building langa hung tawin hi chilai hin ima cha boi pon te ati pe tai anule te yong chu chairman pu loi ho hinung pui tawin gun pun zong bai nal ta khare aki tho me hi chi bai chu tol tan ama hin vuzin te ni ko hu do ding ati he yun le sam thovin zong vuzin te ho hi ana zui hli jing na lai he laptop ba ko na chu gun pu te langa cctv camera ki koi ho chu a hek hin a vet pe jing hi gun pu te ho zong om nau ina ko na hung pot do chu amu pharwin yun alung hang hle sing ne he asar pau rin chu kol boltan gun pu aloi pa vuzin zo ka hin mat deu he loi chapang hoin solin ati tai vuzin to mun hin anung hin zui ho he mun khara vo ding ati je wa chun mun thip khat hin ana pui ta ve gari hin ngalon tan vuzin chong po doina vel le yun chu ana he mang hoi ban hi hin tana ai zui le le jeng atin yun chu vo ding ati le yun chu ki tel athim hle jenge vuzin to mun apan khomhlon wanga chun amani zo he aha thu hlone na du ta ta hlon hamatin yunin zong chemcha khar hi ain la do tai vuzin oi chu dot jeng ning ati rai ta cho vuzin in akhurin chemcha cho tu jenge vuzin in zong ki ning lo wa chun yun alu chu hin ta pe le yun hi alu tai hi chi awang chun munin atel khomin yun chu achu ti su jing ta na hi amani zong alel se jingin yun nong chungwai de na ki jam tai a chai hlon ta mi ti le kari hi hong ki zot ta na hi yun ki tho pi dinga chu rin hin a hin sol hin amani zong mi phalo ho hi cha cha amu ki hlon chu alung lel wal jing hlonin azam hlon tai song ho hi parcel to banga na ki toma ana ki se sanga hi ichilai mun chun vuzin hi kal do tan mun a kal do go le mi phalo hon hin tu ta ve vuzin kom chun nang jam tan ken noi lang hin bol cha tang ka te ati pe khar holoi chun thi thema hin ki choi ji wa chun mun chu a sep ta ve vuzin zong chu a del ki win vuzin to dong mi phalo ho ki del pe en hi mi phalo ho chu a tamwal je wa chun vuzin hi pangman tapon ama hon zong a pe le jing tawin ki chep nei na nei ta ve mun le vuzin zong chu mun khar hina kai khom tawin a thi to banga koi jing hi tai mi phalo hon zong res ka lawa hi le gun pu hi pai in hung hlung tan hi a khut bo ma hin ki su to tan tricks number 1 chu in mange kang chel chelin hungin ama sanga omom chu a khian hlu pe jinge boxing ringa ki chep pe chu abang jengin vet nom hle jingin hi mi phalo ho chu apang saman ta hi be jingwin a bon chawa hin a hlugam ta ve vuzin chu gavet a hi le ana hing na lai in a tha nom hle jingin hi munin jong kho in he tan vuzin chu to gunpun ana pui do tai hospital la hin ki zen tawin gunpu hi ki phalam hle jinge asar pau mun ko ma chun ke thep mo zo hi ei ngai damin ati pe munin nangla na khut ho i vet la thi abang jingin nalung changwang he nem mo mong jinga hi nalung changjong he thi bang bang su ta in ati pe ana ki zen dam ki tawin chairman pula SI pu hin in ko ve SI pu tele senior inspector tina hi chairman pun jong gun punu he alung kim pe hle jinge ka building la ka sa chai hi lain a hi wang ka loi ho building khara ho na thading ome hi chilai khun melang security zone ka koi pe jing ding hi ati pe tai a kyo limpet wa chun SI pu chu loi hon kola hin bolovin tunia chun masanga na namat pa in bom chu zam do tai ati pe a king la sing ovin ip be mung so ki ding hi tam ti he angai tu ta ve chairman pu zong hi alung gim hle jingin hi ta chu in bom asam do theile kim yongong he khat vi hung pot do ki ding hi chulana ati a upan wang all mo hin kim yong kho island khada zela ki koya hin iti nin hung pot do ta ponte ati pe ne hi munin zong a kheu pe du chu tunia ai vo chu ken ka hin holding ham ate SI pun wang ipiding am nang in a hol kei ho ko mu chalem tu ta di dinga hi ma chana bol loading hi ati pe ne hi kidel piding a gun pu hin puilu ta lo je chun rain hi thang tom hle sing in hi yunong chu a bil tel de du jing in ani ki khuye
Renin nong yun chu bil a hepi na beng tai. Na hlalola tamta ta ka pisingin thilkhat ka bol sa zong le. Na bol do thei po eti. Yun hi ki phalam hle zingin ngai da magi thume. Renin zong ni khat bo phar ka pi in hi tai ati pi ne hi. In bomin zong lamdang nei lo phara so ma hi blood hona na pangai tai. Rin hi an ki vo pi tan. Geng alam kai khat gun pute ho vo chi a ma ha thua hung thu zi chun alung hang hle zingin hi. Li ko ma chun ipidinga boxer a hilang chun a selo ham hiti ta ki tho lo dinga ka ki zen na ding sumei pe na ti tai a ki sen tho jing ta ni hile a koma ren chu thang tom fal jingin hi chi pa chu a hian hluin a that do pai ta na hi gun pule nu te hom na ding chu manager punjong safe room khat hi ana pe building chung lang pe ai hin security zone som le thum lang a koi pi in hi chi lai building chu na bon chaw hinum tawin Vuzin in zong akut a kyar khana hin vet se. Gunpu ki phalam hle singin ama he amit li a pulpul zing zi e. Amel zong hi lungsit zing a hi tai. Ren hin la IKFC a kitel pi dinga chu. Gunpu bo hi atup zing hi. Gunpu te hom na chu het lo zing hi tan. In bomin zong gunpu nan het nom wa hi le. Chairman pu hu manovin. Ama khuto gunpu hu ki voba ki vob zing the hin. He penin te atitan hi. Li in zong chairman pu te ho khu mo mat thei poi ei het do bep deu hi chi sang chun ken blood hon an hol nang ka te aman ding ati tai te yong ti hon zong credit card an nei ta je chun ama hon zong IKFC website chun a lut ta vin hi le a hong do ta ve kidang ta chun gun pulim hi an koi ta vin thi san them mat de du zenge ama hi mina sa hin march lating le kidela pangding hi ana sunove video lui ho chu vet vet wa hi le adik torin akidel na chu ain mudo tawe na hi adik hi a hol mo pai pai hitan rin hin a thading hi ti chu agin mo hitai recording ka bol good wa hele virus hi hung lut ta na hi samthok chun teyong computer hi an hack pe ki hitan virus buzang he a hin khum pe hitai ama honjong lo na ji he tapovin laptop chu that tawe teyong ong chu kap jing in laptop ong chu I thimin te vozin in jong teyong ko mai ngai damin kay ni zia hi price money ka mu teng le nang di laptop tha I cho ding hi ati pe mun le loi pa zong hi gun pute ho in langa ong hlon tai gun pun zong kay tu ni teng le SI pu to detective choi ka ki mu pi hlon ding hi ate vozin chuni ma cha bol loading zi chun mun ten in zong ana poi do hlon tai ama hoin I pi bol go ro hami ti le khat veina na ki del pi ho chu na heru hi athu hi koi party momo ham ka hol chet ding ati u hi khatlanga gun pule SI pu in zong detective choi hi ananga thlone detective choi zong chu hung tan ahung hlun ding kon cha chun mi khat hin het man lo ka in a oi hi chem chana sunin asam pai tai gun pun zong khat pa chu adelin I to banga adel wanga chun aman man tapoi hi chi phar chun SI pu chun message khat a hin thode detective choi chu ka hu do zo tapove a hin ti ne hi gun pu zong lung na hle jing in hi munte hon zong ami holo chu mi khat hung pod do mu ve hi chi pa chu azui ta ve ne hi le mi phalo ho chula u keng la ki su do abang jing vin mai sit so da chun ta ve ana ki del khasa hi ji chun ana ke to che jing vin ama hon zong 1 2 3 ati vin aki bo to ta ve hotel chu a chu jing phar chun reception a to nu chun police o call ana bol tai vozin te ho zong nom ta lung lut ta na ki del lai chu police o hi hung ta vin a bonu vin aman khom ta vin he ana hlat do thei chu SI pu bo hi tan vuzin in zong gun pu chu thilum chana sei pe agana gan chun gun pu le SI pu chong hlung hlon tai SI pu in zong officer in charge pu chu ga khyo pi tan vuzin te ho thum chu a hin hla do ta vin hi SI pu zong mun chu pho tan tu pe ni ma chana bol hi vin ka ti lo ham mangon thil khat na su khel ji wa chu I bon chawa I o jing thei hi ati pe munin adon budin sar na sei chu adi thove ken jong nang ho ka ki thopi nom hi chulem lun sak khat ka hin nei ta san lo mai the he a hin la ke jong choi pu nung zui khat ka hin ki ta ta ka pan he nangin jong gun pu na ki thopi ji banga he ke a senior pau ka hi na zala ka ki thopi nom ji chulem ati pe SI pun jong a sei chu he thiam hle singin mun ko ma chun tu zan teng le adong ki tipa khone hin mat deu ha zep ana zep wa koi koi ham mi vol a pang ho chu alis nin la deu hi ati pe mun te ho thau nom hle zing hi zana chun mun le loi pa zong he adong massage ki bol zin ru ma chun a lut hlon tai
a khut chu gu thimin a hen pi thlonin amanin zong alu a chut pi thlonin thu do na hi ani tai khat pa hin a seinom hi be zing in a hi le munin zong adong to chun mol a heng lut ko zing ta na hi le aman zong a hin se wuzin la nang ni vo a hin so la chu ka bos pau du song a hi tu awang khun om na ka he ki tapoi ati pe khat pan zong adong kinin adik chuna na he ram ati le adong in zong ka henge ye ikha chu samsau khat to an ki del hlon chu ka moi ati rin to an ki del pe chu se hin te koi ham samsau pu chu ati ki ra hele khat pan wang ka he de poi a hin la kon ta wang lim ka ki la pi mane ati pe en hi munin zong hi chi kon talim chu esai pu hi a thot tai kon ta mai mai ani hilozi chun alwai cha pang hoye esai pun zong hin holin ati pi ta na hi chairman pun assistant na ana manji pa he a inovin a chi tai a in sung wa chun a so pinu hi mi phalo hon ana manove hi chi a hin li le yunong thlonin hi doctor ngol pa zong chu omin ama hin assistant pu a so pinu he a khut hi cream khat anu na asa lo ninga chu nu pe hin te chem cha him ther khat hi ki choin at jing ding ati tai hi che chun thu do na hi ani tawin assistant pu chu gun pu hoila ki muding ham atia hele assistant pun wang sei do nom poi ka he poi ati le aso pinu hu chu a hin at pan tawin hi chi phar wang chun lamdang de pon assistant pun chong gun pute ho om na le room number ho san cho a sei pi tai hi chi go chu hi pun a boss pu chairman pu hoya ki muding ham ti chong cho a sei do hi tai a doctor pu win jong lo khat an sem cho chairman pu zu don na la hla pi ding ati we mi phalo ho hin kyo to na dinga group khat an ei he hi chi group a chun li in jong message saka thot ki tan jingza na blood han hi no ma koi nom wa ma ti le mi khat hin ken bol lang ka te a hin te hi chi zana blood han na panggo chu nu mei ana hin ama zong ngal khet thu da chun chairman pun zu adon ji na hin ana che tai jang pe da chun waiter pu kom chun a che jingin ipingai to zong hi tam amu ta chu a chopin lo akama kwai chu khat pa kama chu asim lu ri tai waiter pu la angola bang jing ta ho thei zong hi talo hi ta chom jing a hi chairman pu hongding a hi ta je chun na mei nu zong chu waitress a hin ana ki sim thu tai zu asun pe in azula chun lo chu hla chairman pun zong ni dang bang bang a ka ton kit la alu a bom ti a phasing tan alung gel hi chim theilo hi thai a vet vet na lang chu ki char to bang thi hla to bang hin amuzin a peng jing ji hi cho chu no mei nu chun video la pe ne hi chairman pu mi phalo hon lo ana don so cho hat le jing a hin a thin zong hi ni ki chai di chet jing a hi I pilo a hi chu a hol ta ve chairman pu na ki su kha na mon chuna chi tawin I pithil mo mo ham ti chu CCTV camera hin a ve ta ve nunga khat hi ongin waiter pu cha chobin waiter pu chong ke le hlutai abana chu ipiso ham tia ga vet ki ding ati lew I ma cha ta poi hi chinu lim chu ala do tawin gun pu le mun koma nangnin ka khol hlonin ati pe SI pu le vuzin zong cho assistant pu lang chun ana chi hlon tai renin zong gun pu chu hin kol kit tan tua chu na mu tam namasang ta si pai kha jong ka thain I ma cha nei lo thei po ve tu lai hi sumin bo na to hi agana ganin ka ko na hungin a hi lo le na loi pa khut zong ka sa tanding na nu zong ka zo ding hi ati pe gun pu lung hang le zengin I ma cha la alo thei di poi SI pu le vuzin zong cho assistant pu in chun an hlung hlon tai aman zong na sar pau dam mo khat vi jing zong na hung ve poi ama ji a hi chan hi na pha na ki lo ham na ta san ji assistant na zong na pan cha le ipidinga hi ta hi no hamatin ano tai assistant pu chu ki phalam wal jing hin a thip be be jing ta na hi le room sunga kon chona so pinu hung do tai a khut ar kha pi ho chu hung vet sa tan thilum chan ho chu a sei do pi tai mun tenin zong a gol hlon na mei nu so a na hi het hlon hi tai tua chu gamat hlon ding bo batan ama hon zong team khari ana sim ki ro ve a team of hin investigator khat jong hi ana pange ama hi SI pu loi ho a hin konta na khol sa pa chu hi aman zong athil khol do chu hin vet sa tai hi to bang konta hi korea amini in bo ane ye khat chu hi le sports mi a hin khat pa chu hi le tu pa hi a hi atin yun lim chu hin vet se vuzin tenin ana ki dial pi sa hi je chun a he pai singe yun chu masanga hi army ana panga hin azinu thi zuwa chu na ha ya he tai achanu khat zong ane yin achanu he api hi to tu amun danga amhlona he to ding chu ki hom tawin SI pu in zong
gun pule mun ko machun nang nin nu meina hol thon nu chu ngaman hlon ta na ti pe SI pule vuzin hin yun at sanule api he aga kimu pi hlon dinga hi teyong in website lang chu VN10 investigator pu zong hin detective pu ana thar ho chu a holding hi aki got na bang wachun SI pule vuzin zong he yun a in ko te hi aga kimu pi hlone at sanule api bo hi anom hlonin hi yun nu zong chun na sei pe in ka chapa he mi hau ta bodyguard apanga hi hongbe se zi poi ati pe yun a zinu zong damlova athi thu chu a sei pe SI pun wang te se pi ko machun na chapa chan jo se ka he I macha im da zingin ina ki pa tanom khom nom kit wa hele nei ki thopi win na chapa hong ki ti le phone hin bolin lang ai sei pe zingin ati pe investigator pun zong ana khol jing chu a hin mu do tai detective pu ana thasa chu koidang ai pon li chu ana hi tua manager lo ana don sa nu mei nu chu agamat diu hitan achi na diu hemi phalo keu se ai jing a hi gun pule mun ko machun SI pule vuzin song hi achi tai in chung lang chun gun pule mun bo hi alut hlone SI pule vuzin wangel lampi lang nga hlon tai aga lut hlon ai le mi phalo keu a hi jing win kidel chu khop hle hlon jong le ama ho song ki pheng tel ki tawe gun pu na ji chun mun wang a tho be se ta poi mi phalo ho zo se chu khian hlon tan nu mei a hol nu zong chu a hung sam do e khatlang hin vuzin tenin anaman tai nu mei nu phone chu scan a bol win teyong hin hek a hin bol tai teyong in a bona file zo si ana ve thei ta ji chu na ki text na ho zong hi ave hotel khada ana ki mu to thu zong chu hin he do tan hi chi lai mu na chu yun te ho om ding in zong ata san ta win hi agial bang wachun yun te ho rin te ho hi chilai hotel a chu nom wa hi ama ho zong video call in mi khare kyo pi tawin IKFC hi sim lit bedding mun chom choma gam chom choma zong bolding atiu hi chi a sponsor investment hin bolding achu mi khara ki mo hi chi pa zong chun tu abanga he achi jinga hele ke zong kanu me a hin ti tai khatwei chu IKFC humin che ki theina dinga chu gun pu hi to ki del te te nga ya hi te yong in zong reception chu call an bola an do chi hitan chi reception a to nu chu mi phalo hi ki da hi chi nu zong chun rain hi call a hin bol kidin police hong diu thu chu a sei pi tai SI pulam kaina chun sipai ho zong na satai nong ki gotawe tu chung wang hi kapli tai tai ringa tiu hinte ahlun pharwa chun SI pun zong gun ko ma chun nang hung lu datan ke ho chi na weng ka te atin sipai ho chu to lu tawin hi rente hom na room chu ga vet wa hele koi ma cha hi ta poi hi chelai room su chun ges ana ki hlatan SI pun zong ati lo hi het pharin zam to te ga ti ati to ki to che da chun hung po jing tan sipai tam ta zong amuna chun a thitan SI pu zong chu kho halloween tai noilanga gun pu chu kingla jingin ki chawal jing hi chi pe da chun rain in kola hin bol tai thil so zo se chu nang je hin nang tha hi ipidinga khatwe ki del hi te ka ti chu na go lo jing ham athu sei na go lo wa hi le hi ta hi khat na thi jing deu hi naloi pa khut zong ka tan wa ding hi ta ati pe ki re gun pu in zong angai to tan ama si ami a thi jing ding chu a phal ta poi khatwei chu man zong bol chop jing ding ati tan rain ko ma chun hoila ki mu to ding ham ati pe rain chu tha nom hle jingin hi ta chu wa pasal pau ji ding hi kahin kol ki ting le location ho kahin pi ding hitan anaki go in ati pe goldoi chan hin season 2 ke khat i phaki tawin aki ting le isei chai pai diwa hi next video ting le na samo mo hung ki zil to diu hitan agan theilanga video hi kin sem wa ki ding hin ananga asing tan